Nā, ko ia te pako o te wā, ara ko te rota mana, me ki te mana wave, kua horapa ki pai pāpori o tira ki te marea anora hoki. E haere ana mā ngā huarahi takutai moana o te tai rāwhiti i nei rānei o te aranga. Hei aha, hei runga manawa, hei koanga ngā kau, mō te tini me te mano, e takahi haere ana i ngā huarahi o tērā takiwā, o tērā takiwā. I haere atu a mārena mane, ki te makenu haere i te whakapapa o te rota mana, me te tūhura haere anō rā hoki i ona kura huna. Kia mārama pūwai tātou, no hea, nā wai, me pēhea rā hoki. Iki ana te rori i ngā waka haere, nā ngā mahi whakatikatika ngā ruri. Heoi, kei ngā ruri o te tai rāwhiti. Kia māma ke te tatari e toro ana te ringa āwhina e ngā kaimahi rori. Mana Waves is just giving everybody inspiration as they go past to keep happy, keep themselves safe. Ko te taira hau nei e kia nei ko te Mana Wave e whakaihi nei i ngā kau whakapuke a ngā kaimahi. Rātau hoki e pōharu nei i ngā rori. And a beep. And a beep. I love the beeps. So Mana Wave, brother, it's just something that's inside you. A lot of people see it as adrenaline or energy. Me, it's just my kaha and my ihi inside me coming out of me. He āwhina hoki i ngā tāngata e hararei ana mo te aranga, kia tai haumaru atu ki tō rātou wāhi haere. Yeah, hard out, you know. Send their Mana Wave out, enjoy that Easter holiday. Hopefully that Easter bunny comes hopping your way. I hōrapa whānui, tēnei nekenga whai muri i te whakairinga o rana i tētahi kiriata ki TikTok, me te kite i te mano tāngata. Brother, when it blew up, brother, I wasn't prepared for what was going to come out of it. You know, I got random people all around Hawke's Bay looking at me like, hey, is that the Mana Wave person, you know? Engari e hariko ana kia toha i tana mahi ki te ao. It was outstanding. It was beautiful to see how much people enjoyed actually watching a video of someone, you know, enjoying their job. Te nuinga o ngā ruri matua i tēnei aranga, he mahi whakatika rori, me te mano o ngā waka kei ngā rori. Kāre e kore, ka takaroa. You don't really know if you have it or not. Just let it out. You'll find out. Engari, ko te āki i te tangata kia tukuna tō rātou Mana Wave, kia rere. Mārena mane, te karere. E hoa mā, i te mahi pēnei mātou i te takiwā o te koutu i Rotorua, i te ngahuru tau waru te kau, mātou o te kapa whutupōro o Waikete.